Omega 256. Ati wabisize na chiko. Okanje ninjira kwe no postinga status ya no mukurashinga hiyo. Mbawala nango muntu ayimbye. Omega ayimbye. True. Ne Simba jikero akwate munamu akonyo birowozo. Obagurusokwe batabarizo wa preparing kuza kureta chintu public manje natakwana no kustamana wa wabirebe binte byari kandi nakustamana wa wezambereza abantu babiri abantu kaba umu bacencure nakushaba next time akunyeta mu interview cencure abantu akuzagamba nitwa amanyi mutiyanga no kiri bwe chiti Yes, alright. Murumuta abanyana bita bari kutureba aha Western Media TV, Omuhango Media TV, Mukiga TV hamwe na Ankole Media TV. Ekimurukwane cy'amana munonga nyono banyeta kansala Amon 256 harubazu rwanje aha nyineho mutahi wanje Beazine Ziretsire Celeb Mbarara. Rero kandi harubazu aha nyineho MVP Dan MVP. Nimpamya ngo tuwe no kuturiya hapa none mutumanya kandi mutuwetegereza so ninyenda kubamanyisa ngweri izoba na beto basakwantuija kubasa kwantuganira ahanshonga ezimutwire mwena numwenda kumanya ekiri kugenda mu mission kiya echaturete izoba tikindi itetwijanka ba media personalities koze no mukimangu tuwe no kuturiya aha turiyo media kubasa kwantugamba nshonga za lists na opinions z'abantu ababirene bakora lists bagamba abantu abakozere kurunjo mu industry so nyowe na Beazine na Ankole Media na Mukiga TV na Omuhango Media itwe tukozire listi konke bembigeno misho tubire tukora fita tubireba so twajya mureka turugera izoba tubase kwantu bigambaho kandi tugendo misho nyene abanyana banje babase kwa nabone nubabe yanjura just izina ryawe then na tugendo misho na program sebo nakwakira wanyanjwire nakwanjwire just niwe bagambira ati ninye mvipo bahame tinkwetaga wanyanjwire koze binkozire okay owamaryo no mumanya yayanga nyowe tinkwenda kutina izina ryanje ndi ZJ Celeb Mbarara Beazine nimbakunda munonga mukuriko mwaka kandi mwe bari kutukunda ninsima na media ezishato Muhango Media Mukiga TV Western Uganda na Ankole Media echitukora nechamani na MVP na chimanya so enshonga yatuletera izoba ninyenda tushikire aha muramwa enshonga yatuletera izoba na naji bagambire kandi no muramwa nago banjurire njena tugambe ahanshonga za lists MVP no mombarjire bakakora list kandi list yakozere abantu bakabasa kwambargayo bagiterame bituri bagira ngo MVP abantu abatira list ne banywani beye akabasa kwanargayo yakora list then na TV 8 never 8 ninga nabari 8 tekozere list ni sonko promotion kushanga mu emire chikaze mirundi nkena visyo mgena Peterson MA omweshongozo go yakora list ya gospel ubwo nawe ryo kagireba Peterson na wakozere banywani bi akonka yachereza title ya gospel artist akozere banywani be yachereza title ya gospel artist ntumwebaza nayo bari kurugaya aka attracting attention y'abantu nawe nituza kubishoma mu nituza kubireba okay so ninyenda standike na list y'omuntu oryahe rizoba ninyenda standike na list ya MVP list MVP akargayo yakora list yebyeshongoro ebase kubane bikora kurunjogo mwaka top 10 hazo mbyeshongoro ebyo namba ya 10 nitugende maxima I think I don't know that song tinkukimanyi yakorayo ekeshongoro omukiga omuniga ambroye ekyo cyo ninkimanyi yakorayo reira JKs no kimanya ekeshongoro cyo kikakora nkebiro bishatu ninja chawo yakorayo leta kachupa Edio Davids yakorayo Confessions Shento Ivan Kirin yakora Hard Guy Truth 256 yakora Gimme Love oba mweshongoze no quality KBR okay bebe no bya munonga gara urasho mweshongozi gatakumanyogu kare anyway naza kushanga nawe ariyo ekintu nakitera yatekaho soba Omega 256 echo nacho nyo tinkukimanya soba tinkukimanya neche naritani neche soba na Omega nakachenga hariho ekinda hamba cheta bona n'abakuzi fact zaman then number 1 yakora tupate Star Saint DJ and Red sebo twantwenda tuganira nshongeji
nobaso takora list y'ebyeshongoro ebikozire ogo mwaka ukakora list ukateka muna beshongozi abitutakumanya hatu washanko mweshongozi nkanyo muntu riyo media ntakumanya notegate ngo muhagizo rya ground namumanya ate kibuzo akoze kuwa nohereza submission yawo wajanye wo gutinkumanya which is bad wachireba nyowe nyonka supplier wachireba nyonka supplier nyaye kugambira ni receiving a music nyinji in a week ni receiving ebyeshongoro byinji kurwo mu Western Uganda so byani byachumuratinga omwaka nibabye byeshongoro miji by the time nazilo winga down ngayande byeshongoro 10 nibyo bikozire kurugira aha music yimbe ni cyeshura yonko muntu yo responsibility now eriya kugira ngo let me go nchironde cyeshongoro eki nenko ndachurire mbone ku doubtinga naro kwikiza cause tukamanya buri kintu cyona ahe turi tukamanya buri kintu cyona wachira so iwano guruko kaja say like an example kajango like aricheshongono ka give me love cha quality KB what KBL no sakota kumanya but shine narecheshongoro tinkuchima tkujango tokuchimanya wachireba kandi sinote must kushime kwa no chimanya ati manya hinkwa kanana niwe no kushangotire honko ogu give me love echeshongoro quality KBL kandi ukashanga list yawo habura hotora love ya Robros kandi eje yerukumanywa hono no ati bati nakoza submission haturya ikirungi Beazine arari andondere tora love yeye YouTube aronde give me love YouTube arebe give me love in views zingahe tora love in views zingahe manya YouTube omuntu na views za YouTube niza ukane cyeshongoro kuba bazuchenga I believe even tora love tina heri wajire kuja ngo nosiba na Robros chikafura mu cyeshongoro hit wachireba so nyonka nkomuntu kakora submission yanje kandi tinkuzitinda zibire muntu ndijo kurugengwa kure list yeje me I did songs ebinarebere ngo nibyo bishimiye kwa 210 wachireba na presentingira ba followers banje so yo kujidautinga yorondo muntu orakwere list akakwinkurudinga maybe kandi chini top 10 to ultimate ari top 20 ari top 30 ari top 50 mani ndebaho inebyeshongore bitakorofanya kuzo mu 20 mu top 10 nyonsha ziri nakora top 10 ne yanje najiteka page yanje iyo for you if you feel offended watch if you feel offended urundo ndizo muntu akwere lista kuteka memirundi igana oshemererwe sonko takoze akateka memire chikaza akashemererwa niza kujika yasongera niza kujika so obatire memire chikazi obatatire memire chikazi nko ku Beazine yaheza submission sonko na wakozere byeshongoro 20 ebyakureba ngo bikozere owe na ATV so yoto ine guruka yo katanika kudautinga so echo ine kukora go down ogugoringa byeshongoro yebe okore research around these songs wachireba akanjire kinakubuza ofuteka ibyeshongoro ebyo benogeza kuba marketinga ningo benogeza okoreka abantu cause nintekateka ngo if you are to make a list ya top 10 osime ofuteka ibyeshongoro ebyabantu bakumanya hati titukumanya ekigenderwa cyeye necho ku promoting abeshongo zaba tutakajiraho MVP atushobora what did he consider kuza ku selecting these top songs quality KBL nyonka Beazine nasa kujangu ngutwajangu nyoti nkumanya nimbasa kuba nintambara every night ndabo Mbarara nkashatu and nimpamya quality is not a gospel artist. I expect his songs to be praying in clubs, in bars and on streets I think. Hati nashangiche shongoro che ntakachurire ntakuchimanya how comes noza kumutamu what did you consider kujangwa that list? First of all, chinkwenda kuheza submission ichi waja nkinebishimiye kwa bitari mu top 10 koko na nakuheriza submission kakugira nti the songs were made by me and put on my forum. Niko ko orgo wa ukazo wawe uketesheremere ukagisavinga maybe abajenyi bawe bariho bagirye utakugenda kora ki agireke because you niyo wabaza kora ki kusavinga so echo kugira ngo narugana nagure kitoke echo kugira ngo narugana nagure obusaza nangagure bihimba watifu nizo sente zinabanyinemo watch so echo ni so
ekinyoni nanka ekinyoni nyozo kwera niti quality first of all ekyokubanza nindebera YouTube views you know asa kuzidawutinga maybe ngwaze manipulating that's you no that's you that's niyo gendo zugure wachireba niyo gendo zugure nyoti kumangu bazugura kuna cheche shongoro kandi twire ni consuminga kibonire na views ajize performinga je nakora ki na kiteka over views akaziba uba tarazibire bakora ki you considering views you first of all so many things with views inclusive amwena quality of production wachireba so it's not chine mushango iyo nkatinka kansara Simon kansara bana Simon na Amon na Beazine ukakora ni list ya 10 ukageta Western what because tino ino muntu aina copyright achigambo Western Uganda wachireba so nyoka kora list yanje nagiteka ibyeshongore 10 nibyo nateka ki list yanje so iwe nkora account ataka ni ukore byawe tubisubmitingira abantu yes my people we are there bakumbira ko ba commenting yes bamwe tibashemerwa but they have the right to comment in the way they want MVP nibagira ngo abeshongoza bamwe hina beshongoza abo wa contactingire uri kubagambira nshongo yo kubateka list yo kubasha emitwari 10 abayangire tuwabataho kandi abarebekira list yawe buri yomwe akabasa kuba nashora emitwari 10 kikumansa ngo list y'abantu 10 akabasa kuba nagikora miliyoni emwe yesente Norewa no kuwa mwenya no kumwenyo kasheme. No. Echabo chances. No manchi nyamba ni chinyamba waguruko kajangu message jija wakano sha Beazine emitwari 10. Naro kabori okajangu Beazine yagira ukakorachi. So I believe that's false, that's fake. Tino muntu wampire sente kuminkurodinga list. Nyochinkushaho umuntu ari yo kuwena hara akunda music ya Western Uganda. It's your responsibility. MVP kakole list, Amon reka kole list, Beazine reka kole list, reka songa kole list. Now then for you go back home, terebye songora hufa yawe. Then for you sit and measure and you see no koze list erimo majezi. Wachireba mukureba kwa according to your list noreba ngo ejeshongoro cha Sobeche Omega 256 hamwe na amkamingi niche chikozere munonga coming kiza late konkantu tube turyomo basine chikiza omwaka you can't rate a song chimaze almost 9 months na chishongore cha Maroko esikumko ndera last 2021 ndera mane yakare ati ndere kashora after deep in love ndera so challenge nije tuno Western Uganda is documentation. Imayimu nikabantu you don't document music when it comes out. Minje nimanya music yabire popular. Wachireba but if I would request abantu bana kufuna music muji documenting ya shore birebi ya muntu ojo mukamo chesongo yakora interviews na neza ku marketing chesongo. We don't have that documentation. Na even na information around our artists is scarce. So we are bound to make errors. Wachireba if nyo misho ganje iwati misho ga unosiba no raro bros so nchukorobera kugira ngo torara vishime kwerum because osiba nawe so nyo nani siba ndikureba quality wanje nani siba ndikureba whoever unkureba inkamuconsideringa because that's what you should do yongomanya ati ekifutuma ningambire ebi no kimangu ndiyo munyamakuru konkane bakumention ngo mbanta bakugira ngo no kunda munonga center abeshongozi una kwabo kuzana music ngiwo muntu yata kwire sente yamaranga wiki biratakuzikwereza ngo toreka kakura chishongoro cya Radio West kankubuze ebya Radio West that's different ata umuntu naye personalizing that's different I believe in media platforms in the policies nanka zine policies how music ekuzomu database because they regulate the quality ebishongisho bikwandi bizana but awe umuntu yaguruka aka positioning the issue of money na in a personal problem nko muntu because first of all in this business music you have to spend studio no chafuru promoter oinde kumshafuru ni wa camera you invested in equipment in kushafuru to showcase their work so if you need influence ya MVP kurabiro mikura yeye hati mwija mwanyo interview what if ndiya payroll ya quality ayinkubana hona nyine positioning ekintu cye wachireba that's how I earn ikatuje nguna ndiya social media na jubisa quality wachireba he has invested in me
wachireba kugira ngo ina abendi mu positioning wachireba so yo wagumorya okenda ngo ogumenorera buri sha kugira ngo mu VP yakora ki no you want over the things like this you want over ngo music you want manyango wano enango music ya hotel say on Vision on Radio West being platforms zo kuteka music especially in Radio West you come and can reception you from where you take out they will give it to a person of handle the music now why do you go an extra mile okatira mu VP ni enda kureba no nyendera ki abakwamba kubona bano betumikiriza no if you know the procedure is why Radio West take our reception okora music na kujachira for you why do you go an extra mile okaja unira kura mu VP no nyendera ki we bare munonga so ekintu ukaturugeho kandi nsaba n'abantu please mureke kushishaba amazina g'abantu struggled so much kura amazina gitwine iwota kwasa kutamuza MVP reka gambiswa ijo kagambira Roboros one day kamugira nti I'm not saying nwagambira byagambira ibintu byona kamuja ifatore MVP yarembere kuyamba kansala riyo aronda abandi bamuyamba I'm happy you Berengye TV I expose ba most which is good I trying hand bamukore ki bamuyambe ariko kwese ba muntu omwe if you feel like takarjar MVP title ya oneja Western Ugandan big songs 2022 ati Western Ugandan ndeba out of 10 omuntu omwe ni warukuruga outside Mbarara I think tujengu kasese za 40 to Western Uganda Heri baby tarumu tarukuruga Fort Potro nico nakuburiza what did you consider kuzakora ekimwe ne kumanya ekimwe ne kumanya music business netambura munonga omu where there are many consumers I believe wala population ya Mbarara nebasa kuba population ya Mbarara kazenga abantu bari muri Mbarara right now imbamya abantu bari muri Mbarara basa kukimitwaro nkankaga nari kinana waza kasese basa kuba ari no mitwaro nkabiri so it happens in Mbarara wachireba music consumers bingi bari ki bari yo muri Mbarara so yo yatatire Mbarara nabana chetaga kora munonga that's why people migrate njo kuro muntu naruga Abuja azaragos atkankubuze echezo ngo chikuhitingo mu Uganda njo kitire nkai echikwhitingo mu Uganda nikiba kine kuba kitire Kampala ye cyachitingire Uganda so Kampala is a big market Kampala almost right now in million kisha tu nalibiriza abantu muza kunsasiraho I don't have the statistics right now but bari millions now if you're appealing to millions of people it's very hard for you kushanga abantu bache batakumanya wachireba especially watera Kampala kasese shogomba kumanya because antakuruka Kampala bakuza kasese buri zuba mbatwara information so iyo no jango uriya yatatire Mbarara nabana chetaga gukora munonga kuzarist Hey baby she's a very good artist management ye kanta is very good but product iba ku marketinga aiba ku marketing atari yo sente okay Katuzanshongeji ine poste yiwa akozire aha ho mwaka gwe guha ukagikorebera mukaga byo ku 12 orukugira ngo Jojo Bana hari umukimba mwita Jojo Bana okugira ngo orukwena ngo kuteka honka battle ahagati ya Jojo Bana na Nomeshongozo bari kweta Omega 256 negira ngo Jojo Bana claims she is a queen Omega is just a queen of the West now Chiribati Jojo Bana is a queen so meaning her queenship is not limited wachireba if she says Jojo Bana is the queen meaning na Kampala na Mbarara Kabare Toro Northern Uganda she's a queen abakino basakwata Omega when queen of the West meaning she's limited to Western Uganda to Jojo Bana naye akora ki naye covering omukweterera kweye which is her right it is within her right kwete cha kwenda wachireba so to ino kurugoka muvunana abwacho no yeta queen na yeta ninye queen you can go to queen of the West no now is subject of Omega bites and baba fans of Omega na Jojo Bana fans kurepuka
notekateka ngu kimekuwa kiri umuhanda murungi kushanga umuntu atiro mu industry nkiwe no posting ekintu nk'eki kushanga urungo rwenda futeka ho bata hagati ya yo mwana otandikire nyuma azyo ahari omegoma zero bwira. This is good. Hati twakigambaho. If I not talked about it, would you have shared it? So music as a business should be controversy. There should be controversies around music. That's why in Chobana nkabara bahango batakubyenda. Wachireba because they menango bagumbe in attention y'abantu. But if these kids come up bajojo bana bakareta judgment eji bomega na wakaguruka yakaleta aka, it's good for the female business kuranguyaza that competition. Nintekati yangu jojo bana chine kora munonga aine cheshongoro chimwe bibiri aine byeshongoro aine Sinia aine Teresa aine Sinia aine elementi kora munonga kugira ngo atuproving kugira ngo turebe tubasa kumure omega wa musigire chikwenda yo compare arunda abana bataba kutandika batayibe omugamba oche. No, that's his opinion. But meaning na management ya Jojo Banungu baja. Of course, Omega has already taken a big stride. At Omega, Arium miaka 5+ industry. Jojo Bana Arium 2+. So this is a huge gap. Kugaruka kujikorachi, and though the rate of investment is equally the same, but chika stopping Jojo Bana competing because that wasn't Premier. I can give you an example ya Premier League. Newcastle season ekeria mherwa tepe kene Rwanda kurangu ya rwo murojura. Right now Newcastle is competing with Manchester na Arsenal chikopo. So don't underestimate effort pinka kijariari. Picha ni Bweizoba konka sente nyingi picha ata ya so whoever is enjereba pricing it's okay. So chirwati chakwereka chi. So don't underestimate Jojo Bana kuligira strategies za management. But cyo ine kumaya chiri nti if pinking no mutekare ya Omega pinking bamuretana naro pinking takumanya Omega sebo by the Omega kampara na yeshongora nkai nkaba ni mu interviewing na reba Omega na ngambera nguwe omur kampara na yeshongora yaine yemerumo ngo konkati nkarebaga performance ya Omega kampara bole cyo tutakagiraho katwe twakire MC Shukran nawe omuramwana agumanya MC Shukran twakwakira MC abantu tugendo misho mwani mugamba arichi tugamba top 10 songs zikwazira yo mwaka list zibakozera niyo kakora Western Uganda ninga kampara Western Uganda kanibinji uzirebere list list nzirebere konkana bwe byeshongoro ndibinje bikwasire nore ngine bikubura hari list zo be noreba kweli konka ni kimwe chonka chia icho gumwana ogu noha oguje kezi nje echichi JK echareira amashane njo chibenkibura njo chibuzire konka handi nje konka omukuru mu guno akubicenga jenkebi twaturiya nsonga twaturiyo borekere twaturiya nsongeha twaturiyo ntubuza Omega MVP uriyomo mbanta abakora research Omega 256 Kampala inemeremo. Omega is packaged for Western Uganda. So nabamweta Kampala community y'abanyankore niyo kuba nekora ki niyo kuba ne mureba. So tokabo rya ningo kuwozo muri governor. Tukaza mu governor kaza kushabayo Kazire. So kwano runuki because Kazire yes ni Kazire naza kuba innocent but product yeti kunywe mu governor. So Omega naza kuba ari murungi but nazo buta consuminga umuntu atari munyankore. Nazo buta consuminga umuntu atari munyankore muri Kampala. So Omega yana packaging chi Western Uganda. So yatine mirimo muri Kampala nazo mikoro y'abanyankore muri Kampala ibyo nakitera but ekikwatiye nguno mugana ngo yete Omega kandi ayine ba Karo Nantongo ayine ba Mafamukisa takubasa. Haya rero nindeba nanabeshongozi bejumbiro mu kintu cyo gukora list nindeba JK's Alpha abase kuba nakora ibyeshongori 15 ebase kuba nabyeta qualified to be on my 2022 list
15 songs that qualified to be on my list 2020 list. Yateka Hard Guy as number 1, yateka Hendongo Ambroy 2, yateka ho Tupate Ambroy, yateka ho Yoya, yateka ho Confession, yateka ho Hero by Good Hope by and JK aho bihiremu ejo nyote nkucimanya tine yitwacurire yatekaho bona n'abakuzi fact zamani yatekaho tugende by Maxima. I don't know why you're all putting tugende cause tugende nanye tinkucimanya by tembubi abakutureba tembubi konka tugamba ebyeshongoro yazekulidde Mane chinaba mureke mare yo listi yatekayo tugende by Maxima ya banamba 8 yatekayo Hweza by T Power and Emirates Chikazi yatekayo nambi 10 yaba Amcoming Omega then nambi 11 yaba Leira by JK Still then nambi 12 yatekaho Tebere by T Power Norengo list yujiro Alpha Music then number 13 yatekaho Why by Hey Baby ya Hey Baby nani muronda konka why tikatambwire then yatekaho Sigara Kari by Eva Sharp featuring T Power na checho nacho nchiburaburamu yatekaho Kezia by Robros ebyo nibyo byeshongoro byeyi list ejo yonga MC Shukran no gigamba hoki imbide dala isooka kya byonna ekigenda listings kyesijiwagide kintu kimu enyimba ziyatadeko esinga yazekoledde oshitegedde anga si yayi producing ate n'endala ziyataddemu esinga era banandaba batya mikwano gye oshitegedde kwakati ataddemu ennyimba zettemayina kumanya bogedde ennyimba Rahid Baby mugamba tugende zisizimanyi nangu kale nga luno lwa Omega nanga at least tuyinza ga tuluwuliddeko luvuze endongo tuluwulidde tupate n'ezisinga bwogenda ogibalabala bulungi ennyimba zayogeddeko zonna zize ate ekyokubiri nenda zajideyo bananda batya ngaze producer oshitegedde nola ne yetaddemu tayagadde kwereka mu kitegeza ayina kyayagala okuyisaawo oshitegedde list ya JK zino gigamba hoki no JK tinyine bwire okumukomment ako JK takumanya chakwenda umuraifu tuwatera muno JK takumanya chakwenda yabe naenda kuba presenter TV presenter no umushanga aliyoko mbande naenda kugwa nebyoma no umushanga so JK bwenu taina chitakabanyire nyina hashemwe kubali yaguruka nabya producer manzi yahamaho wachireba bwenu ainebizubinyi so JK tobuza comment list I don't have time akwa bwenu no jangu list mu value no bajiro mbyanje babyoza bakore bye yaho then yayongira mba customer beye kwena ngwata fere mirimo goma iswati ya JK stinyine buye bwabare mnonga bajya bita barufitire bana bagira ngo turi live Omuhango Media Western Media TV Ankole Media TV hamwe n'abanywani bitu abamukiga TV MC Follow behind the cameras just as Omuhango Viva behind the cameras na nabandi so ekitiyo kitambuza abantu bakoze list konkani ndeba nyingi zigeze chimpatira my friends mwene mugeze wo kumaramu akintu cha JK kache ekinakundaho agize ngo top quality songs to be on my ekikwereka ebyeshongoro neye manyana neyo guneye niho yakirira MVP okozere taito akajete ya Western Uganda nakubuze kibuzo no ine copyright y'ekigambo Western kugira ngo nyoni kinzibira kukigamba ekigambo Western UG Media copyright ingira hagire wachikosogo ni mukono so reka tubase kwanza ugenda listen kati za listen ijo tibika wire twine list ya nindeba heading yayo ehandikiraho 8 na wakoze list twine list aha nindeba heading yayo eriho 8 TV tingumanya yabere ya 8 konka abakwanalizing eshonga bino kuba kuzicenga nindeba top 20 nibageta the top 20 Western Uganda songs icyo kubanza tupate aho ninyikiriza na nimwe then number 2 Amcoming number 3 Hweza number 4 Hweza ne chatipa urona Emirates Chikazi then twineho nobanza nobanza neburamu my friend nobanza neburamu obanzo gendo yetereze teka base kuba netambura ukikare veji then twineho Hard Guy number 5 then twineho Sober by Written MC then twineho number 7 All I Can Give
Number 8 tuineho Ndongo. Number 9 tuineho Sigarakari. Number 10 tuineho Muniga. Number 11 tuineho Confession. Number 12 tuineho Omuyayi. Number 13 tuineho Disco. Byeshongo ni bingi. Aha nangwa ndeba 14 Rutoraravu. Then number 5 Yebare. Number 16 Nabakuzi. Number 17 On Fire. On Fire necho by Simba GK. Simba GK cheshongo yo tichikabe kuza list konga it's okay. Yawe asekureba nchiza list yawe nchizaho. Then tuineho tujende by Maxima. Then tuineho na Gamba Nogo by Uzi Marcon. Kasoke mbuze. Abakola list zino. Mwina chemugeza ko promotinga oba just much cause for fun. Because me ndoza list yatandikira kuri list ya bebe kuru, right? Ubyatandikira. Ola bebe yakola list ye chiyayogera chali kitufu. Ate kuna list gweyatagenda kogera ko yali kingisa. Nebu yatuka namogera ko nenagamba lwakuba tayina gwakola ki. Gwalumba nenga olimba lwakola ki. Lwakuba ate tanonyeza abayimbi bapya mangu bana bazze mangu. Oba n'obuyimba obuzze kakati babakoze list mwalipidde buli pizi kuyisako bakyali bamwe kimwagadde si kituufu n'akamunze ngendo wengamba nti kati nkole list kiringa oli wanategeka awards najja n'agamba nti kansa twakadde award ya next big thing kati niwebuuza next big thing kiki kitegeeza either bawaguze ne banoonya banakunyiga nagamba hawo tunamuteekaawo artist of the year basubira MVP okuvayo ku reacting basubira Shukran okuvuga kibadde kibulamu kati oli omuntu kwa award n'ogamba no way no sirika lwaki babatemera bateka akasente kati ekyo wemba mungamuze promotinga muntu direct mumugambe nti muwadde award lwansonga kubanga mulimu n'abamu abazitwala nga bali behind of course nga bali mabega baabwe mugende ffe tumufaayo iyo weerishiwadde kakati mbanga maze promotinga bayimbi bamwe kiryoke muve mutugaye twakisizaawo enyimba zimogera nange singa mpya matuge nsinnawo naziwulidde babale munonga MVP ejo list njatu la commenting wabo kwanyo ekinanye ndagamba yoda submission inkwereza abintu bimwaremera hebe kiri bati if for you are no feeling of failure kugira ngo mutaruje yakora list gendo kore list yawe kore list yawe kandi kindi take time maybe shongore batiro yohurire nko muntu mu bintu mu promotinga just untito ntubuza abo kubengera mubiresire nkebye shongore bikwasireyo 2022 kandi tutakubimanya so mutugambire kiro cyenyine we are you promoting these songs echo kugira ngo tokumanya cyeshongora nyanto ciyemo Yuna with the responsibility one bya Peterson one bya for you go and research kwa chisho ngore chitari korite then you come back to me yonko muntoka koze research ono vume chisho manyanyo ni manyangu list chisho ngo chaza kwa piaringa stage nitekwa kuba tubentu churo either Mbara either radio tine chisho ngo chinda kumanya aiwa chakumbuza interview wahuro mjesho ngore kuza kuija tinko bimanya ninyena kubuza abo tire byesho ngore abantu batakumanya ato ine chizibo mutu because by the time wakuja kora interview je kuprep niwe cyatuma nakweta no kubuza Western Uganda kiri ekintu kimu muti okuvayo kogera amazima olw'ensonga bagenda kunda babatya okitegeera ate abantu abamu ne bagala okuteekawo embeera ku bantu abalala oli nosanga gamba nti munange nti oyo kansala Amon ng'akyogerera eno naye nga kamera ngeno bwejja tasaakola ki tasaakyogera kakati nze mbadde ngamba bw'obanga ku listi y'abayimbi 10 oyinza okugera 5 nga batuufu naye nga 5 tufumbamu ng'obayeewo buyi kubanga first and foremost Dynamite na following oseged Dani yantaddeko namazi essaawa eno waliwo abayimbi abali mu kukola ennyo genda ku bebe ku list bangi walaba akogeddeko lwaki kubanga alina following wanaagiteerayo bajja kumanya ne Shukran bujo gyali kakati ekyo jaga mukyejjemu amazima mugayitenga ki omuyimbi akoze mukimusiimire n'abulamu tukyogere nze gyo nali kumpewo ne ngamba Uzi Malcolm mulungi ne music gwayimba kigenda mutwalira obudde bwa maanyi okuvaayo nali nawe nga tumugamba nenga ne mwana Uzi shano wandigirinzeemuko n'ogiwa time abantu ogenda kuwa package ki ogenda bayimbira ki bazimanyi bati nangamba wamaani ne bazimanya nenga ayize nesaga ncho twekwase mushuka ntiyajja MVP tiyajja kansala Amon tiyajja lwansonga ffe tulina okupika tuga musajja wuya ine kimba kyayimbye ngeje tuyinza omukola ki n'amanga go wakaja tunamana na myaka 2 na mwezi 6
ate go tukubyeko concert kati kyo nti ebintu ebimu abantu babikula buki jukira nti kati for example picture bageze mamu amadala kuteje fuchi wakoze olima lukutte sana wamulamula milioni 2 kitundu nenda picture nze ni wabanga bamutadde ku mitwala 5 sinza zimu kulwaki tagenda kujja kusejja imbaka yimba kamu. Okay. Banywani bita bakutureba ekimurukwane cy'amana munonga nitubakunda ninyenda kubanza kubebaza ahabo kubaza kumana mutureba kandi mukasharinga na waka yitu abantu abinyina pano hineriste ina ninyenda gambaho konka jasinza kugigambaho kuba ninaza kushanga humura ninyenda kubagambira liste ya gospel liste ya gospel omweshongozo bakweta Peterson MA aligire yakora listi konka ebi yakozero muri liste y'abanize gukora omukugamba aketa abanyamahurire yagamba liste yagambire ebi yagambiro muri stage kuyahereze kubugamba yargaho akaba atari shuwa yaheza yakora liste ndijo yagiteka nkai aha channel yeyi ekikumansa ngogwe a Facebook page ekikumansa ngogwe ebyabe nakora biratari ki tari shuwa bitakuchenje kwa nabo wetaga platform bambi omusumba musasiri kubagati omusumba omanyi music wa gospel abula munyo nali manyiti sebe eno petu inetalo ala tabuse bayino Orutaro kati so omusumba musasire watatambudde bulungi naye ndoza musumba samutegedde musumba muleke baba yakoze listi yakoze bachalibe bamanyi nti no atenzo muzibu obabade okimanyi Peterson yadayogera oluyimba nga tamanyi ya luyimba nagamba akakeshongora akinanka yesongwire ogwo musichugu no bamweto wenyindo mpango kati nga tamanyi byakora nenga bambi akayimba kali kamunyumira ngate nakogera nga kabiri abiri nayogera teenage ndakitine muheru ngo oluyimba baruhimba 2 narogera mu Rwanda rwamanyi 2 kachemvude ngamba musumba bambi naye sumba kiraye kadde musanyufu mu ngeri mu bindala nagaka olwamaze okugikola ndoza banene bamukuba ne bamugamba sebo bije byogende yatia nagenda ku Facebook nakora endala ne yetora nagamba kati raba heading je yatadeko finally our original list of 2022 is here kati mwana mwana yakoze nyina mube manyi abayombi ngabo suwa diru bamusose mu garete yamutade ku list kibinyo oyo mayiwo yamutade kubakora show as afropi togere ku gospel nkakubade sirifani wayo nyekiri yawo ne kati nga happy Alex guno mwaka tana kyatugamba Isaac kati wewawo Julie Soki yabadde wali nakunda Noro yabaddewo Pastor Juliet juna kisenga jona mikwano je John bana basenga kati Sebo Ruben Muhammad katambudde munera sinyo okusinja ku gospel Muhammad mu waku Reddit katambudde Lady Diana rukundo chetagana ngenye kuteka mukamere zangu onyonyole bulungi Kate Mukiza aholi mukama nenge jetole nyo gospel ebintu mpuliriza nyo gospel atera ndi muyimbi Kate Mukiza guno omwaka tabade na ruyimba oluyimba ro yakolera concert lwali ruyimba rwa 22 mugumu olwa gundi oluyimba lwayino lwamanyo lwakora baruyita okoro bawayambukire luyimba lwayina nayenda abayamutade ku list katerije yasoso okukora ate nakwata abayimbi abarungi nabateka mu ba upcoming kati problem cyeka musomba kati ngaji meta yimbi emyaka kati 3 okisegeera ate nekera Peterson yada akora list ne Peterson tayina luyimba ronda guno omwaka ogwedde Peterson netindi Peterson tayine na moral authority gamba gospel cause think famyanti tiserebe biryawo abana ne bamusinga ate no yimukota ukakora list oyine following y'abantu 10 omuntu ayino mutwaro tari na list yawe nakusinga follow oguyana jango considering njere YouTube channel hariyo mweshongozi Jack Bwemi by the way na hurari complaining nawe ayino mutwaro subscribers Peterson oyine 10 kana inechesho mbachira tukwebiruguma kachitambwire chikozera TikTok and trending tari mu list yawe hati we ine moral authority yankai kujango chigambe echakandi nimpamyanti Peterson yaruga akazo mu cyaro hatari yo banyarwanda takora show webale munonga echesho ngo bagizire Peterson niche na Peterson bamuhereze show bamugambira za stage ayesongo ebyeshongo byataka yeshongora olimana nyamana neche 2015 necha Peterson kezo 2015 chatuko kiri kimu bane njagaye mtu jaga tubikirize Peterson muyimbi
Sinagamba ko nsi muyimbi. Ate Celebu. Na yeshongora taso na yeshongora arujuro yakora list ye. Obatiro banywane beye iwe no gendo wajya ngo yeshongora gospel. No gendo ko list yawo ujite ko public bagirwa size. So tugene nde tukore liste zitu ebe situkuza kubyikiriza so ekintu cyari sirani tekateka ngo tukikomyaho rero kandi tubatse kwa nitukora analysis yitu sokade ku list yoli eya Peterson njakujya cyo yogedde omuntu abakoze nabaga tusima omuntu kyabakoze Peterson ayimbye aina banji ba inspiring mu music wabo wa gospel okulaba nti bagamba njaganyimbe nembengane nga Peterson dhongo omuntu asokola mu ensobi era we yakoze menso minister yasose bambaludde eyasose tiyabadde shuwa omanyibo yadagamba yagambye agirina ngabera arabira kusimu bwati nagamba waliwo muyimbi yayimba kana akayimba naye baba bakayita batya kate yobera shuwa ne mukoti kikirizibwa abakusiba okogera byo tayinako bwino oyizo kumbuza no ngamba Shukran kitufu daladalo omuntu mwamutta naye kugamba singa yalinze nange twandimuse echo stekeyo banyana bitaru kutureke mu Rwanda cyamana hate shaheje nayenda ngo twanala tuhendere tere turi kubangura ninyera tuzarye iki reka tugambe itwe nkabari yaha tukore liste yitu ninga tutensa byitu tubase kumanya Zabeshongozi tufuneyo nambe mwe na nambe ibiri omuba MCs tufuneyo nambe mwe na nambe ibiri omuba DJs tufuneyo nambe mwe na nambe ibiri kacheke takubasa kora list anyway omuba turumuntu tuhendera orumuno gwechusa buchusa kamera starboy tulali ura wa ezeso ngankuru kamera bakakutako kamera siyo bare saba linda ko Amon naninshaba tukwiriro kuhendera omubinte bya list abakozere ari omuntu akozere list yakwata muri legendary artist of the year nguni Nikirikembo Nikiri mubakozere list semanyi mu bintu nkebyo legendary artist of the year Nikirikembo mazima Nikiri ejesha yakira revo yukuba legend Nikirikembo yakira revedo ninga nawe babeni wakomja ngo mbajerize hogo mwaka mbakozere at least nkaho samsam tinkumanya oguni wari kumanya Nikiri ni tekateka ngo kibamuterero mba legendary Nikiri ni mukuru manya bashukura no bambakiye korre mizindaro myoreko shukura nanka Nikira kana yeshongora atisa kana yeshongora so he qualifies to be na qualifying akuza we bari kati banaye mbadensaba togere ku bayimbi abachikubye twagara babiri abera mukusibaka papuranto ono mmanyi omuyine naiza kuza gwe abayimbi Shukran nyagero mpa abayimbi nambe mune namba 2 bora anga guno mwaka ogwa 2 bakoze bulungi mu Western turi ku Western Uganda abapya abambakadi nze sagala kumanya wabula ngoma nyakoze bulungi Rage akoze yagambye shoto gireta mu gundi byo wamagwembulira umayimbi abakoze obulungi guno mwaka kokora so oreta abantu binakachama muto obareta wabireba niwe wakireba obaguru sokwe batabarizo wa preparing kuza kureta chinto public manje natakwana nokustamana wa wabireba ibintu byawe kandi nokustamana wa wezampereza abantu babiri abantu kaba omuba chenture nakushaba next time akunyeta mu interview chenture abantu akuzagamba nitwa manje mutiyanga no chiri bwe chiti nze njagala nchogera mma no gogambye Beazine bobora baguno mwaka abayimbi kibabiri abakuru we wow reka mbansima abantu abakutura Western Media NKORE MEDIA Mukiga TV just as omuhango mwakore chamani kandi mwe bari kutukunda we are here for you to me abantu nabakozire I think last 2 years back truth akafuna setback but this year akozire Truth 256 number 2 nimbasa kureta this guy ogumwana Nigeria karugo mu lockdown nyake shongoroke enka kahura tutige mu lockdown akeje season wagwana bici Ambroy had worked to me go mwaka koze bye shongoro bye byo nabikoze wabare munonga weza tereza list y'abantu nagambe kintu kimwe
nancha kushoboye to kwenda kukura kandi wano mato kwenda kwa patient nanyi rema nonteka Borekire ekibuzo cyaba kiri kimwe amateka atakuzaga leta ninye moderator nakubuze kibuzo wabuze kizire gukora yo umwako gwawe ogu na leta otwire nakora wakireba aho yabishisha mana manje abashomero mu UP mutabareta wakireba leta abantu abashomero masomero ginama amageze so ambroy number 1 no not number 1 amra nyinyi nagamba babiri tingo nabaga mu specific one ambroy is good konka achendeze abitokoza bonko naza kurugara MVP no gambira abantu kutokoza obonko konka niyo no bikozesa wacha niyo nagambira oba nimbikozesa nyo na measuringa ngo takabira revu yo korachi akwa yo so ambroy is good n'ekirungi ba citing a truth is good nawe are keeping a momentum but ejo jago bakwasira umwaka ngwa last 2022 chikuzira ngo uranza kushanga bari ka form nkawo ngitamanyire kusibe mpira timu nene tere mpira shatena agwa kanedo bonkana form bora so ekino nza kugamba ekino nza kumanyisa nti Ambro has been good truth is good then na kana twazombish of course jojo bana babitini mamani na Omega na management yabe ina mani so not kusibaho we are trying to motivate agira ngo no tusibaho jojo we are trying atwe kana gambe bya karya musara gwa Jackie bwe karya musara gwa Jackie bwe nco yanayombera kare twereza abakazi babiri ni Omega wa kabiri ni Omega 256 ati wabisizira cyo okanje ninjira ko no posting aseta siya no mukurashinga hiyo mbawala nango umuntu ayimbye Omega ayimbi true ne Simba jike lwakwate munamwako nnyo birowozo Simba jike omwana mulungi yayimba kayimba ha ana gambira nje gambira abantu ba UP ya byantama no kuntamu abana basomero mu UP baturetire kizibu ati no gambo to muntu ngurachi to mana chesongore chayine Amon kangambere to kuma chesongore chayine ono jawo no wakozire kurungi dakulistiye dakulisyo no manyindi jakubye arugambye argument munange atuwadduge tuka research ku nyimba zayogera kunga tukoze eki Simba jiko maye batombo yogedde nze ni mumanya akayisongora nankafaya na DJ Matt wakireba I know Simba jike iwaguriko wa mugamba takuma chesongore kare oke twargayo katugenda hari ba DJs ninye namumpereze ba DJ babiri abimo kureba ngo abasekwani bakora kurungi aside yawo bona nempuje ba DJ ba Western Uganda bona niki nempuje MC bona barya average shana MC kacece no ari top then abandi bari mu lineage taro ukukira mutayiwe because at least Kachacha has branded himself mu collaborations n'aba Zabeshongozi ba Kampala na man building his brand. I'm talking about brand because what MC ibigambo umuslimu mukozo mu mabara wakireba but Kachacha on top abandi bari lineage taro kugira ngo gunakiza mutayiwe byankebi shana ka bashukurane nibo mbakora transformation kurwo mu kimansuro kuzo Nirogire kungira ngo MC Kachacha cyifutuma yaza top no kugira ngo akine platform ya radio ngwato bwashesha radio atajiru he has proved Kachacha has proved in nanka event ye backyard Sunday he has collaboration na ka backyard Sunday neri ya Sunday urwa mukaga ine show mazo chenge cyo kujangwa ine show a radio ukuje kuranga muhoze ho kurunje bwenu no tukoza kurunje no nagamire byakozere ebikuprovinga no man najanta ineki ine backyard wakire ashiba MCT nabine za radios bakoraho ikibazibire kupushinga events zabo first of all he has proved akoze collaborations na Spice Rage na nabandi aine naria events mpango ziri corporate no muntari Western Uganda na Kampala nazo nakora china nanka so he has proved it wakire bachiri documented chirikiri aine night ye ne kwata every Sunday so abandi abandi abaro ugo stamina nawe to kumanya une MC no ata bakoze transformation abana kurum transformation anageze ko yiho mu kimansuro na TV system ya mbere ya muyayo nawe yatajabirireho
so ya maintaining akaguma TV abanyacharo bakamureba ni mpranga Christmas akatira show mu cyaro uko mu cyaro kabanyacharo akamaranga umuntu w'abarya TV West so kwa yanzura hata kayindura MC Shukran TV West umunene yebyo so nwabarujirare akatura akakoboko adobonkanire so atagira revo TV West akasinja akafunira ananka TV West yaguma na meeting aba MVP bakamwadvisinga akazara ine so Shukrani nakuterera but need this time na nikiri kejo bomba kora transformation so nabwe yashobye tambureminga nayo nakurakura so just umureke tuhereze yo list yawe nyenda abantu babiri sagaro demo kuramentinga jaga soka buza MVP MVP buli kintu kiriko haso tekisoka bado tandika page son of inaba following abantu bameka kabamanyi nate nayo abera mu kuyomba nabo Ze byansobera ebintu bya page ya MVP buri sawa bera mu kuyomba ne ba followers bagenda kukuwanira following omurundi gumu omeche bakora hashtag nyina tujagala mugamba nti buli kintu kine tandikwa yacho buli muntu enagola aina wali aina wabavudde obuyaga tuyagala wali otandika YouTube channel yo twali kati ne Dani nyina yogera wano naye right najanta nakura transformation and it's not bad wacheba Shukrani kandi korombe masuru uko unanikiri bagamba korombe ne bacha person wabo kubyagwire twachibere wache orotaryo wanyu tokoze chifura Christmas ni uko wakoze chifuro wakoze chifuro tuveyo Shukrani mpa abantu babiri ba MC bora banga bakoze burungi mu wako gwede baye msomo wako gwede nati katobuzubu twaja ntufuna mu lockdown netamanya mutuufu na mchamu yaliwa bili mu ebiri situbade na lockdown se lockdown kozi yagwa nera natera bayitiddemu abasinga neze sofa nzabange babiri listen ne kunana bakoze bulungi bulungi nnyo ate na mostly walo bantu kibasinga okwerabira nnyo nti waliwo ekintu okujanga trend jo nanjo ganaga togenze kubaho omaze kwebaza ate katogenze kubaho ekigeza lisane ne kunana baze ne trend uze chengendo mmalayo uda chengendo mmalayo chembalengendo mbalenda kuddamu ono ne mugamba nti waliwo ekintu kye tuyita trend waliwo ekintu ekijja ne kivaawo ekigedde naate bo bakulaze nti ate basobodde okukola ki okubeerawo tebazendula trend mba lockdown bajidde mbaku omwaka gubodde babiwulira tugenda kola biki nanti at least basobodde okuba ate ne babeerawo so kati ekyo kijaga kyaliko trend abana bakoze eki bakoze kubuza akabuzo akatono where was Rithan and Kunana before the lockdown because they've been popular na mabara bagaguddewo bakora kiswati unshobora before the lockdown bakabari abamana because before the lockdown but defined by moction we baro wachireba so echina kucha chinjire ba nankati nanka parting izo mu versions so ba Lithan na Kunana no ba slide binze bakora so chino nyezo kumanya no echondo chiribati so echondo nyezo kumanyisa Lithan na Kunana they still have a lot to prove level yabo that's what I'm saying by MCs bachiriya flat rate they are good they are not bad but tubakabira outstanding they still have another year tukareba amane gabo Lithan yaryo wamani abaje kivura tarachitire muri Mbarara abachachitira ibana let him put it in Mbarara turebe weight ye Kunana kachina wachireba it was there abantu bakabariki babare wachireba babare they came but bakabachi achebire waniche but bakabare babare so they are good Kunana Lithan they are good but they still have maybe another year or two to prove kare nageze okwereka abo kwe kinta kineme experience akakora kitara music yijana man kuyahereze yamara amezi nkamukaga yagwa wachetegereza so ati ya leta beshongozi ba kitara bona bagwana bagarika so ekinta kinemu experience MC so MC wangambire echo kubanza ati nyonka Celeb wambara ito ntwetorora nturabo mabara ntuzo mu events ntuzanka kane tin tuba following media platforms zabo nitubuza abadirizeho gukora this year not kujana basa kubatwireho ainizino already wachireba Shukran atwira ainizina MC Kachecha had been there but this year gumwaka Rithan had worked
ritanakozire n'ekindi yes Kacece had been there konkana bwe agerezeho yayongeramo amani yayongeramo umuco ku brandinga nitureba collaboration yeye na Spice Diana turanagezaho kugaruka kutaya yo mu radio station recently murebera radio West agamba mpore ya MVP nari atinshanga agamba mpurusha nguneki so nora at least Kacece had worked also nakunana gerezeho konka ayongeremo kare nyowenkanye nanye nyera kubagambira abantu abankorire ogo mwaka kora uturinda boreke akoreki ishoti atikati ye12 ori MC mazima no aristo ye branding obe expensive aho to kubye munyo Shukran sagaro commenting ekikinzo nekikwata ku Recho sagaro commenting eyo katuveyo mwano Recho no cyakumureba no ni mureba aba utakumutera kahama bayidawure kamagambira hariho remusiro cyo sente za kura areke zimara umukunyu aye branding byo ku branding ahine kibakunda woryo mu showbiz hato inisho tigiye nkumisha tukati amazima tokora show yakakadi watera muno remusiro cyo akamanyira Sokoto akari umuntu wa Sokoto bono omunywani weye banyana bita bakutureba bamanyiro kekereza abakutureba nyoni mbaga MC Recho banaye kambaburire bayida kambaburire kino MC Recho yemu MC omukazi gwe tuyina wana naye kinuma linda ko naye kinuma urira ekikunshasha ati uririza ekikunshasha nokushangwa itaba kubentu bamuyambaho tukamuhabura umuringo murungi ninga tukamukwataho nimuyongera kumuteka hansi ati Celeb wambarara kumuteka hansi bakugambira ngo rugaisho cyane 12 Tokukigambira mu kamera nka no muchacha tokukigambira kamera nka ko MC Recho no mumanya no basa ku meetinga Isimiere makawaya tokatera ngunera nka MC Recho nimbasa kumuhikaho nje nti konka Recho ncendo yindurusho cyati wanzare nko muntu konga ninko mugambira she had to pick it ayine kuchurikiza mubare munonga abantu batureba ebigambe bimwareba aha nyowenga kansara Amon nakora nka moderator tine anje mutandise kuva ku muramwa atugenda kutudde line kwa nyine kuchaka tugenda kugamba Recho bakuru Recho mubare munonga abantu batureba program yitu yatambura kurungi ebyo nibyo twabasa kwant comment aha binte byagenda miso mubare munonga mubaze kureba patch 2 neza kwija na signinga mwe hosting Recho ogwaria aria abia za Steba so nzana nageze kutego rugeze